أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. حبي خيري رسلي ربي من به أبصر يا شفيع اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وسلم على ومثل باليسار سيدنا مولانا محمد المختار وعلى الأطراف الخير الغالي ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل
Nabi Tuhan sallallahu alaihi wasallam sebenarnya kita berdoa kepada Allah Nabi sallallahu dari dunia dan dari akhirat. Allah bayar yasin yasin ya benar-benar besar sahih saya alaina kulasi dan nadir Allah masih gata baina baina kulubina Ahdinas sebelah salam anak jina min azulmati wan nur ajabina para sahabat harabin hawa wa batan Allah bakal masalah salina wa kulubina wa azwajina wa zuriyatina wa tibalaina innaka taqabbal rahim wajalna sakirina limatika muslimah biha qawlina Fatimah alaina Allahumma barik lana Allahumma inna min la yanfa wa min qalbin la yaksa wa min nafsin la tasba wa min nafsin tajabu biha Allahumma inna min al-hari wal hadan unikala ajzi wal kasal unikala dunya wal buhri unikala min balabati dani wa qahri rijal Rabbana zalamna anfusana wa takulana tuhanna lana kunna khasirin Rabbana taqabbal minna niyatana wa maqsadana wa du'ana innaka tasmi'ul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina jannatal abrar ya aziz ya rahman ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi Al-Fatihah. Amin ya Allah min rabbil alamin amin ya rabbal alamin Allahumma bihaqqil Fatihah al Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah wa bimujizatil Fatihah ya farijal ham ya kasifar rom ya malyak yaghfir wa yarham wa yadafi al-bala ya Allah wa yadafi al-bala ya Rahman wa yadafi al-bala ya Rahim Allahumma dafa annal bala wal waba wal wala wal fasya munkar Allahumma dafa annal bala wal waba wal wala wal fasya munkar Allahumma dafa annal bala wal waba wal wala wal fasya munkar Namun biha subhanaka Allahumma biha subhanal alamin. Anta nurullahi fajran jita ba'dal usri yusran Rabbuna a'laka qadran ya imam al-anbiya'i anta fil wujdani hayyun anta lil aynayni dayyun anta 'inda al-hawdiriyun anta hadin wa safiyun ya habibi ya Muhammad ya Nabi salam alaika. Selamat buat akikahnya adik kita Aldi Faru, semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, bangsa dan negara. Bentar kalau betah menuruti jejak komentar. Selamat atas akikah anaknya Pak Mafi, semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa bangsa. Job buat Pak Mafi. Selamat untuk Pak Awi atas syukuran anaknya. Semoga menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Sip. Hai. Selamat untuk syukuran anaknya buat Aldi Faru. Semoga anaknya jadi anak yang soleh, jadi anak yang pintar, jadi anak yang berbakti kepada bangsa dan negara. Selamat. Selamat kepada Pak Masih atas syukuran akikah anaknya. Semoga Menjadi anak yang soleh, berbakti pada kedua orang tua, berguna bagi agama dan bangsa. amin. Selamat Pak Wi. Selamat hari. Selamat kepada Bapak Masih atas akikahnya hari ini. Semoga
kepada Pak Maswi atas syukuran anaknya. Semoga menjadi putra yang soleh dan berbakti